Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Ke Mawlai Sports Club bat ke Laitkor Sports Club kila jam ke final ha ke lempung kai Women's League arajar arpulai bala penyai de Shillong Sports Association. Kini galong kum kajing peteng biang na usnam bala la namar baro art liki kinhon kila Rung ke final bat ke Mawlai kala long ke lado. Hagani kajing kun semi final ke bala long ha ke arpu artrik unaitung arajar arpulai ha first ground polo ke Mawlai kala laban penlim no ya ke PFR Football Academy lingba ke tiebreaker de sauko laar hadin makilya khat marshikol kal baka Laitkor pat kala job de sauko la iway ya ke Lomparing Sports Club. Te kumta ke Mawlai Sports Club bat ke Laitkor Sports Club kinya kini ya ke nam lado ha ke arpu kundai trik unaitung ha SSA Stadium ha ke por sabaji janmi.